Hello, Tuni KUKI News Bezo se na bon chaving lem nei vin Tuni hi KUKI gam sunga thupon hungki bol ho aban panin vetlana in nei hitin I gam sungova hi I masangova hunglung ding mei ni sim thum ni zong hi theina chana a hoi thei pe na ki to ta le ki lung to ta separation day ho jong hi manding ti hi to gon kinai ai in hi chin na chung chu na chu I chen na gamu India gam sung jong na sata boy ai in Thengnoi hon India gam sunga hong lu nova mi tampi attack AHIN bol wa mi tampi in tha pi zewa hi chi chung changa hi Indian Prime Minister panna iti panla ding ham ahi lo la hi chi iti le thu ding ham ti hi tu ni chan ge ya hi to gon jing ahi en hi za also tu ni na PM pa to military leader ho ahi in defense langa leader za chom ho to ki ho khom na ananei na wa chu PM pa hin PM modi in army ho hi thanei na sang pen apetai ti jong hi mu ahi in hi chi ho hi neu cha cha hin update jing deu ahi na ji chu I gamu hi Pakistan to I chanham khana hong ki boya boy le ding dana hi mu ahi in aphat mo ai le missile lin ta ho a jong hi gam te ni ki ka attack ki bol to na jong hi hung mai thei ahi in hi za chu hi chi ho jong hi aba nei cha sao hi jong le chom cha cha update in bol to zom jing deu hi chi wa jong hi news ki mu dan dung juya chu ivet nai le tu ni chan ge hi pahalgam ki attack na gam ki attack na mun hi nasata boy jing na lai hi in hi chi wa attack akibol na chung changa hi ninga lang chi ahi tain ahin la Pakistan army ho hin LOC la azong hi tu chan ke hi bom len ta hi lo le missile len ta ho hi gam gi dunga hi tes a bolvin India gam sunglang chan ge jong hi ahin kap lut jing ve ti ho jong hi mu ahi in hi chin chunga hi Indian government in jong hita chu Indian army ho jong hin ale thu na to banga hi boulder lang nga hi bom len ta ho akap jingovin hita chu alanga hi bom test ball na ho jong hi nasata amazing oviti jong hi mo ahi in chole YouTuber khen khat tilehen Pakistan gam sunga YouTuber ho jong hi India ben ki bol pi ho jong hi gup som le gup lang tai ti ho jong hi mu hi in aji chu Pakistan ho hi China to ki tho hi vin China hon US in thil khat asema hi le duplicate asem do chat tabanga hi thil khat hi ahung so India le Pakistan ki ka boy na ho ahung teng le hin Pakistan ho hin Hindi pau het ji wa hi video dan di lo ta ahi lawai le video kilom lo ta India dem na hi thu asai ji wa chu India in Pakistan YouTuber ho jong hi som le gup lang channel anaban pi tai ti ho jong hi mo ai tunia ke ho na PM pan vai a hop na chu hi le PM modi hin tu hi armed force ho hi full freedom apetai hi chiwa hi iti pan la ding ham hi lawai le hi chiwa attack ki bol na chung changa hi pahalgam ki attack na chung changa hi army hon iti le thu na abol deu ham hi lo le iti lampanga hi to gon anei deu ham mabana hi iti pan ala deu ham ti ho jong hi tu ni hi chewa hi ga velo chun meeting anei na wa hi BM modi in tu hi free hand force ho hi apetai ti ahin thanei na LHING set tu hi leader ama hon ato ho zo se hi Indian government in macha do na nei loading hi lawai le Indian government in khol na macha khol chil na ho nei lawa Indian army in
hi chi attack ki ball na chung changa hi pan ala thei chan ala ding ale thu na thei chan ale thu dinga hi PM Modi in armed force ho hi free hand apetai ti hi Thunei na LHING set api ahitai ti hi tunia kona phun do na anei tai ti jong hi mo ahi in mabana hi I to banga pan ahin lawa Indian government in hi chi to banga armed force ho free movement api theita free hand ti chu Thunei na LHING set Thunei na army ho chunga ahin nga ma hi le army ho hin tu a hi Jammu and Kashmir gam sunga Thingnoi ho su thin na dinga hi I to banga pan ahin la ding ham ti wang hi het thei hinai lo a hi in ahin la agang theilam pe na hi Jammu and Kashmir gam sunga Pakistan mi hi hen ahi lo le Thingnoi ho hi jong le hi chu ho zo si no do thei na ding le su thin na dinga hi pan ahin lawa dewa hi tai ti chu I het theina dewa tunia India le Pakistan ki boina chungchanga update in bol thei ho ai in tu hin e ho gam sunga kukilen gam sunga thu phun za chom chom hong ke nei ho anaveo hitin ni seima bangwa chu imasangwa hi KUKI cha te iti I khan to thei deu ham ahi lawai le imma banwa separate administration idel na wa hi KUKI cha ten iti ikiwai hop thei deu ham ti hi mizo se leader zo sin jong lung agel khom wa igam inam veng bit thei na ding le igam inam hoi ta sim tup thei na dinga hi to gon anei jing wa hi in tua jong hi KUKI in pi Saikul gam kai hon jong masanga patna hita chu thu anaphon saw a hi in ahin la hi chi hi mi pi het dinga tu ni a hi Saikul gam kai mi pi het dinga avela thupon ahin nei kin veti jong hi mo a hi in hi chiwa avela het sa na ahin bol pau hi a hi le masanga Saikul gam kaya in pi hon thulu na ananei dung zuiwa gam sunga koiman uicha wa theita loading aji chu uicha pe je a hi mi za ham khat ngola mi za ham khat nin ahin kho anachan a hita in hi za a chu KUKI in pi Saikul gam kai kilol na dung zuya chu uicha wa ho zo sin abon cha su mangding ti hi thulu na ananei wa hi in hi chi thulu na dung zuya chu tu ni a jong hi avela ahin het sa wa hi in phat kitep pi hi April ni sim som thum ni chan hi phat an kitep pi a hi in hi chini ka a sumang lo ho si hi agam kaya Hilltown Committee in hung ki vekol ding a hi in a khoa hausa hon mo akipu de wa hi ti a jong hi het sa na avelin a hin nei veti jong hi mu a hi in a hi the ai le e ho hin separate administration idelo a hi in tu ni chan ge ya I het letter ho jong I khel nai po win iza bang bang wa izang na lai win hi chewa jong hi ga belauchun Manipur ki ji jing na lai a hi in hi che ho jong hi a hi the ai le I khel phat wa hi tai hi che ho khel lo wa ki phin wa hi I ma cha kan na ding lo a hi za a chu a hi the a hi le mun tina het letter ho a hi hi chewa Manipur thalenga hi KUKI len iki koi thei wai tai ti jong ki avela iki het sa wai in hi chiwa het letter hin ke mang ho a hi lo le len ta hong ki ji ho hi mizo sen avet no hi in tu le tu a jong hi mei thei hon a sei pe no le ei ngol isa pe naw til hen KUKI cha te ngol ei sa na khat no cha hi le tu ni a hi KUKI cha ten I to banga ki phinu jong le hi chiwa hi Manipur ajang jing na lai vi ama hon jong aki ding adei po vi ti hi holim na ke ha za pen a hi ni za chu a hi the ai le e hon jong I vai hop naw a hi lo vai le hi chi to bang mi pi mu dinga I hin ta do na ho wa hi ching thei ta le kha ho jong hi iziu angai ti jong hi ka sei do no min nga ba na hi chewa jong hi ga vekil lo han KUKI in pi Saikul gam kai ma hi in
ama ho hin hi chiwa thupon ahin bol pau hi ahi le May 3 Separation Day manding thu a CSO Saikul thupon ti ahin hi chiwa hi Saikul gamkaya CSO hon kilol na ahin nei naw ahi lo le mi pi het dinga thupon ahin bol kit no hi ahi le hi chi hi Saikul block ground muna Separation Day lo thing ta manding to gon akinein hi chini hole hin koima lo kon lo ding koima khol chi a hi lo le tol chi lo ding aban le I ma cha koima hi chi ni hole hin awa chawai a hi lo la anop no ma wa le ho thei lo ding office school bank a hi lo vai le sum kol vei na ho a bon cha kai hlang ho jong ki kha so ke ding a hi ti a hi thu phone a hin bol ki de ti jong hi mo a hi in hi chi hi CSO kilam kai ho CSO ho zo sin Saikul gam kaya CSO zo sin kilol na ahin neiwa mi pi ahin het saw a hi in hoi ta Separation Day hi nit so ke ding chule in tina hi pon vom ki khai ding eima nampona kiwana hi chi programa hi hungzaw dinga tip na zong ahin nei veti zong chu mo ahi in aban ki na hi Jiribam Tengnoupal None district hi chilanga ho hin thuso ahin bol kit win KUKI in pi mama ahin KUKI in pi Jiribam Tengnoupal None hi chilang ho hin jong het sa na ahin nei chu ahi le ama hoi anakinga jing ahin muntina KUKI sa te na josin thupon in nei ga mo HITA in ko tu hon jong Kangpopi district sunga CSO ho zo se ngan se na ahin nei dung juya chu Kangpopi district sunga jong hi mun thu mun li langa hi mandinga phon do na ahin nei wa HITA in ngabana chuchanpul gam kaya jong hi phon do na ahin nei wa HITA in chandil langa jong phon do na nei ta win Tengnoupal langa jong phon do na nei ta win ahin la hi chi Jiribam ahin Tamenglong Noni ti lang ho hin ahin nei nai lo anakinga jing ahin tu ni a hi ama hon jong het sa na ahin nei ta win hi chi May 3 ni hol hin KUKI zo cha ten Separation Day ti hi manding to gon akinein hi chi ni hol hin hoi ta mi pi zo se pan hin la igam inam ngai lut vet sa na hung pangkim so ke de win tip na hung ke nei ti a jong hi het sa na a hin bol win amun ding hi a hi le phai tol community hall hi ding wa apart hi a hi le pung som le ke la man pan ding ani kho a hi le chon het sa wa hin May 3 2025 ni le hin hi chalai muna hi KUKI in pi makai na noya Separation Day phata manna dinga to gon ahin nei win mi pi ho hi chiwa Jiribam Tengnoupal None ho zo se het sa na jong ahin bol kit veti jong chu mo hi abana hi Hill Tribal Council HTC ho akona thupon ga velo hen hi chi alhang pi aga saidinga chu Tengnoupal district ahin Tengnoupal district nga jong hi ivetna hi le hi chi HTC hon asai achom ahi in KUKI in pi hon asai achom ahi in hi za achu ahi thei le hi che ho hi ko tu hon vai a hop banga hi Tengnoupal district nga hi munni a manding iti wa hi jong le kilung to ta manding dol ahi in ahin la hi chewa hi ivetna hi le HTC hon tu a thupon ahin nei naw ahi lo le Separation Day man na dinga mi pi ho het sa na ahin nei naw hi ahi le tu ni ahin nei yo ahi in hi chiwa ama hon a sei hi a point a hi ahin sevin point sagi chan ahin sevin point khat na hi ahi le May 3 2025 Saturday ni hole galngam len tol more a mi pi ki su hom ding nga agam sung hi asat je a hi apoini na hi ga velohen gam asat je a hi pungsagi jingka lang pungsagi le ki ma ki panding
pungit la lehin program chil hading aban le hi chini kho lehin mi pi lunghem pi vet sa na pon vom ngena hung ki van dingin mi pi tip na ahin nei vin mori khopi sunga program kiman sunga hi kai hlang hi han dukan ho hi han sum kol veina za chom chom ho jong hi phateta ki kha ding government department zo si jong hi chini kho lehin program kiman sunga hi ki kha ding a hi ti a jong hi het sa na ahin bolvin hi chini kho lehin morele akim vela ho zo sin hoita init so ke wa I intina pon vom ki khai so ke dinga jong hi het sa na a hin nei ve ti jong chu mo a hi chewa thu phon a hin nei ho chu hi chi chan chu a hi in chu le hi chewa pan la ding hi HTC KSO KWU MYC KKL MPF ti a hi apan lading ho le amo poding ho hi ahin kiti movin ngaban le hi chilang sai na hi ivet kit na hi le Tengnoupal district nga KUKI in pi hon thu phon anei na wa hi ahi le hi chi May 3 2025 ni ting le suppression day ki man na dinga hi headquarter ki mangding district headquarter ki mangding ahi ti a hi phon na ahin ne thu phon ahin nei kelvin a khoti ai le chun Tengnoupal district nga jong hi munni a ki mangding dol a hi ta in ahin la khat hi ta I hong ki dem to wa Tengnoupal district nga KUKI in pi hon thu ana phon na khat no masanga jong chu in a sai ta win HTC ki ti hi CSO hlinga ki te ki gel lo hi aji chu HTC hi mi pin adei thana LAMKAI ki tungdo a hi poin hi chiwa hi elected Halloween selected a hi za a hi HTC ki pom lo a hi ti a hi a savin a hin la tu ni kho a hi ivet na hi la ama hon thu phon a hi nei ki na wa hi morea lol hing ta suppression day manding nga morele akim vel zo sin ahin op ding wa jong hi ahin tem ki vin hi chi hi hoitai ki ho to wa LAMKAI ho khat la khat ki to ta lung ki to ta imano ngai ai hi ta ai khat la khat ki dem to wa hi le mi NUISAT hi di wa hi ti chu neu chai ka sei be wa hi in chole hi chi wa hi joint press release ti a hin tunia thu so hong ke bol hi in hi chi wa hi ke so le ZSF in thupon ahin nei now joint press meeting anei na wa mi pi head dinga thu so ahin bol wa hi in hi chi gal hin nei now kumni athin na hi chi hi suppression day ti a KUKI in pi makai na chu man so ke ding ti a hi to gon kinai a hi in ahin la hi chi chuchan pulanga lamkalanga hi group ni a ake homin khat hi a hi le remembrance war of remembrance maya khat manding lang khat langa hi a hi le martyr cemetery a hi khat manding hi china chunga hi mizo sin intina black tisu pon vom khaiso ke ding ti a jong hi tipna ahin boluvin hi chiwa aman ding dan ho jong hi event na hi le chun a program ho jong hi chiwa hi kain ta do in langkhat langa hi suppression day man ding a hin langkhat langa hi event na hi le a chom be a split day ti zo a hi mandinga to gon umji hi chi ho hi ki to lo na ho a hi in hi za a chu khanin kilung to ta thulu na ine wa hi le hoi ta manding khat la khat thil iman na chunga ki to mo na thei ho I got lo de wa hi suppression day langa mang ho wang hi alang khat langa event na hi le speech nei ding ho hi son ta ta a hi 22 KZC chairman pa a hi in aban ki na chu Mizorama YMA center YMA ho jong a ko win a leader ho jong a ko win chule anoi langa jong hi ga vekil lo hen la sathim ta ta ho jong a ko win anoi langa hi pu paulen lal MLA KUKI cha ten ikine piu MLA la a jong man thei deu pen khat
hi chilanga hi speech nei ding a hi in hi za chu hoilang zo ai zau deu ham hi chi chu ei ho thu en langkhat langa jong hi MLA pu LM khaute jong a zawin hi chilang sai na jong hi ga ve ke leu chen hi chilanga MLA ni zaw ai langkhat langa hi event na hi le pu bu vung jangin walte jong nga zaw kin in aman jong speech anei ding a hi in hi ta chu lam ka sunga kanami te ho program ni ki gong a hi in hoilang zo ai zaw nom vam e ho zaw nom na i zaw thewa hi chilanga jong hi akiman ding dan ho i za kai ITLF in jong thu phon ananei sa hi in hi chilang site hi separation day ki man na ding lang hi a hi le ITLF ho makaina ki mang ding a hi in langkhat lang hi a hi le Zomi Council ho LAMKAI na ki mang ding da na hi mu a hi ti chu neu khat tu nia Indian gam sung boy dan le ei ho gam sunga thu pho neu khat in sei do ho hi chi chan chu a hi in he theme so ke deu ka ta sanin kanam mi te ho tu nia ikilung to lo ji wa i boy na ho jong hi a phat lut lo hil ding khat so ta I lut sa wa hin I het theme na diwin South Sudan ga veleu hen South Sudan gam jong hi a boy la ya chu KUKI channel langa chu kana sei sa a hi ta in South Sudan a jong hi government khat bo a hin la hi chi government na leader te ni ahung ki to lo pha na chu para regiment le hita chu army ho hi hung ki to mo wa group ni a ki so ba tu ni chan ge ya jong hi social media ho a hi event na hi le aloma mi alol kitana a hi lo le thala ki kap ma hita chu alom loma a si jing na ho jong hi uma meya mo hal tum jing na ho jong a hi in hi chi to banga hi nam khat hi jong len khat la khat I hung ki to lova party a hung tama group ni group thuma hung ki hen ting le hin ki to mo na ting le hi chi to bang wang si no hoi ki to the hi in hi za chu a hi the ai le tu chunga jong hi KUKI cha ten boina hin to gal hin neu mei hlei ho to hung ki do wa INAM mi tampin a hin ho an chan ni hi chu ho gel do na separation day ti a hi kiman go a hi in mei hlei ho thunoya ka nom ta po win mei hlei ho government ka dei ta po win kei ho atuma ki vai po ding ka hi ta vi ti a I hung ki hen ni ho akum ni thin na hung ki mango a hi ta in kum ni hlingzen hi ta chu hi ta bang program mang dinga jong hi pathinin I hin ho a hin ven na lai a hi in a hin la tu ni a pathinin a hin ho a ven pi si jong hi tai ki to mo the thu a program imanova hi le I dei bangwa I man do lo diu a hi in hi za chu I bol zo siu ki lung to hi tin kei lin jong ka tin kei thu bo chi han lang kei sei bo hen ti hi to gon nei lo hi pha a hi in INAM pi dam thaina ding le INAM LAMKAI in vai a hin hop dung zuya hi ki neu sa ta ki lung to ta pan la khom leo hen tu ni a KUKI cha ten I lung tup ho mata I mol so thei de wa hi ti chu a chaina ai ga sei the wen tin tu ni KUKI news ve zo si na chung ovin ka ki pa ina bon cha ven pathin in phathei na bo jing taw hen